rahmataka ya jalali wal ikram wa qurab bizidani ilma warzuqani fahma wa alhiqani bis salihin rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa alhiqani bis salihin Allahumma salli salatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi uqdu wa tanfariju bihi wabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu birragaibu wa yastasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu suaranya ya? Tes. Kenapa ya? Suaranya kecil. Nggak tahu tuh. Kan nggak ada ya? Hah? Tes. Dadah. Nah, kalau jatuh. Tes. Jangan jatuh. Halo. Halo. 1, 2. 1, 2. Iya, oke. Ayo kita mulai teman-teman ya. Hai kakak ya. Oke, sekarang tadi apa tadi? Kakak apa nih? Alaya. Iya. Terus tadi apa ya? Abdullah ya teman-teman ya. Kisah sang Rasul teman-teman ya. 1, 2 mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setiap, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, jadi lahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh
tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun jaga paman paling pembela saat kecil, mengembala dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu, lihat, Hajar Aswad mulia, genap 4 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul aman, akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. saya mau buang nih, Mau apa? buang gini. Udah bilang apa-apa, itu bilang aja. Udah bilang apa-apa, aman. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like-like berkau teman-teman ya. Kakak Apa? Kak Alaya, kakak Kalaras channel, hai kakak Kalaras channel. Iya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layarnya, sudah like-like berkau teman-teman ya. Lanjut teman-teman, yuk kita baca Aqidatul Mujmalah teman-teman. Cepet deh, ini deh. Ayo teman-teman ya, bersama kakak Nahla dan Dede Zahra ya teman-teman ya. Ayo. Nggak tahu. Ayo teman-teman, yuk dari cara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi khairihi wa syarrihi wa bil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa lahum bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Abi, Mama nonton kita. Iya. Nonton Abi kakak saya. Iya. Kakak Hasan, assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Hasan ya. Ya Kak Hasan, makasih teman-teman semua yang udah komennya ya, sudah like ya berkah teman-teman ya. Tadi saya pipis. Iya teman-teman, maaf ya, tadi akan pipis dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita baca doa-doa teman-teman bareng-bareng ya. Satu dua mulai ya, kali aja ya. Satu dua mulai. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka
wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Ma'ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak, halo kakak Hasan, kakak Asalina, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Asalina, kakak Ramdhani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ramdhani, Dede cantik banget, pinter lagi, semangat ya Dek cantik. Iya kakak, masya Allah, makasih kakak ya semangatnya ya. Yang mana dong? Dua-duanya kakak ya. Kakak Sufi Pratama P. Iya Kak Sufi, salam kenal ya teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah like-like teman-teman ya. Barakallah ya. Lanjut teman-teman, yuk kita dengarkan Dede Zahra akan sholawatan Allahul Kafi teman-teman. Ayo teman-teman kita dengarkan ya. Ade Zahra. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasodana Kafi, Ajadana Kafi, Ikulil Kafi, Kafana Kafi, Amina Kafi, Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, ihadabu, ambillah sapu, hiasi dengan ibadahmu. Jangan tinggal ke saat timawaku. Allahumma Sungguh indah. Fokus. taman. Kupu-kupu basah banget, ya baik pujaku, hanya lupa sholawatan kafi, wabuna kafi, kosenang kafi, wajadana kafi, rikuil kafi, kafana kafi, wabina kafi, alhamdulillah. Namanya nadan jalaya, senyari mendahin pasangan sekata membuat salah syukur. Ayo teman-teman semua, Umi dan Nabi semoga bahagia. Iya amin amin ya rabbal Alamin. Ya kakak Zaki Haidar. Kakak Zaki Haidar, halo tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Zaki. Kakak Zaki Haidar, aku yang kemarin. Oh iya tuh yang kemarin kakak ya, kakak Zaki ya, masya Allah.
Selamat menyimak Kakak Zaki ya. Selamat bertemu kembali ya bersama Kak Nahla dan Siti Zahra Kakak Zaki ya. Iya, Kak Zaki Haidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nah, baik teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen sudah like teman-teman ya. Kita bacaan itu dulu. Bacaan sholat dulu yuk. Karena hal bicara yuk. Bacaan sholat iftitah ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lillahi katsira wa subhanallahi wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras wati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk. Rabbighfirli warfa'ni warzuqni wahdini. Iya, bacaan at-tahiyat. Atus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala billahis salihin. Ashhadu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, alhamdulillah. Kakak Zaki Haidar, aku sudah paket lengkap Kak. Wah, Kak Zaki tuh teman-teman makan ahla Zahra bilang Kak Zaki tuh. Makasih ya Kak Zaki ya. Makasih Kak Zaki barakallah ya. Kak Zaki Haidar Kak. Iya. Kakak Latifah, kenapa Kakak Latifah aja murung wajahnya nih ya? Kenapa maksudnya Kakak Nahlanya apa Dede Zahranya murung? Kakak Latifah kenapa murung ya? Kakak Zaki, aku minta request. Kakak Zaki nih, di Kakak Nahla Dede Zahra, Kakak Zaki minta request doa kunut. Ayo teman-teman kita baca doa kunut ya Kakak Zaki ya. Kakak Zaki itu minta doa kunut, ayo. Bismillah, dengarkan, ayo bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini birahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alaik walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iya, itu ya kakak ya, Kak Zaki Haidar ya. Doa kunut. Belum bisa. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Sekarang Dede Zahra teman-teman ya akan membacakan
Surah apa, Dek? Iqra dulu. Oke, Iqra dulu teman-teman. Katanya teman-teman. Baru baca jilid, baru Sini. An-Naba ya. Situ ya, nggak apa-apa. Teman-teman bilang. Teman-teman. Sekarang. Giliran saya. Yang saya Baca. baca Iqra 3. Ketiga halaman. Kakak Zaki Haidar, makasih ya Kak. Siap Kakak Zaki Haidar. Iya, Masya Allah, Kakak Zaki hebat ya. Kakak Zaki kelas berapa sekolahnya nih Kakak Zaki? Terima kasih teman-teman, saya tap-tap layarnya ya. Ada sini, dibantu. Hah? Gimana? Ini. Udah. Ya teman-teman, di Zahra bacaannya Iqra 3 halaman 23 teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan dibuka Iqranya teman-teman ya. Teman-teman bilang teman-teman gitu. Teman-teman. Sekarang giliran Yang saya ya baca. baca Iko. Iya. Ayo kita mulai. Kita mulai. Hah? Apa itu? Mana? Ya kok. Ya khafuna. Yasuna. Ayufuna. Yumituna. Yuhi. Ini Yuhi. Iya, Bapak. Yuhi. Yumituna. Ya. Terus Yuhi. Yudiona. Ya. Yuyesona. Ya. Fajahu. Fazolamu. Azuku. Apa tuh? Jana. Ya. Ranudi. Kohu. Ya. Fa'akohu. Ha. Ya. Abe bacanya pakai apa sih? Itu terus mana bawahnya ayo. Mana lihat? Ya. Ko di ina Ya. satajiduni Ya. Terus? ma'il syataha Ya. katuba Ya. bi Biya. biyamini lihi Ya. manazila Terus. iza Ida. kodo Ya. wa sina Bija. bijahazihi syagufaha Ya. masyati Iya, Masya Allah, bagus lagi. Kalau nggak pindah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, haus, ambil. Iya teman-teman ya, Masya Allah. Aduh, ya, tutup dulu. Hah? Tutup. Tutup dulu, nanti hilang lagi nyarinya. Enggak. Udah ya, minum. Teman-teman ada jalannya haus teman-teman ya. Kakak Zaki Haidar, Kak, ayo baca surat Al-Bayyinah sampai Asyam. Iya, Al-Bayyinah. Nanti kakak ya coba ya, Dede Zahra bacaannya itu dari surah An-Naba, Nggak terus bisa. surah Al-Fatihah sampai surah Al-Humazah. Ya, Kakak Zaki Haidar ya. Woi. Nanti diberi sama Dede Zahra kakak Woi. Zaki Haidar. Wailul, iya Wailul Al-Bayyinah. Al-Humazah maksudnya. Minum nggak? Udah minumnya. Tuh nyari lagi kan, mana tandanya? Ada nggak tandanya? Iqra 3 ada, iya pinter.
Mm. Iya, kakak Zaki Haidar. Sebentar deh, sebentar. Aku mau pergi kak, mau beli sesuatu sebentar kok. Oh iya kakak Zaki, silakan kakak Zaki ya, hati-hati di jalan. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar ya, sudah like-like berkau teman-teman ya. Ayo teman-teman kita lanjutkan ya, dari Zahra baca ikronnya ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khafuna Mm. ya suquna Mm. ayufuna Mm. Yuhi. yuhiduna Mm. yudiuna Mm. yuwagisuna Mm. faja'alu Mm. wa zolamu Mm. lazuku Mm. janahu Mm. lanuzi kohu Mm. fa'aqaluha Mm. manamiha Ya. khotiina Mm. satajiduni Mm. ma'isyataha Mm. katuba Mm. Biya. biyaminihi Ya. manazila Mm. iza kodu Ulang, ingat lagi. iza kodo Ya. waisina Ya. Bija. bija Ha. hadhihi Ya. syakku faha Ya. fasyati Iya, masya Allah ya. Sekarang bareng Abi ya. bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dengarkan, perhatikan, ikutin ya. Ya khafuna, ya khafuna yasukuna, yasukuna layufuna, ayufuna yuhituna, yuhituna yudi'una, yudiuna yughithuna, yugisuna faja'alu faja'alu wazalamu azolamu lazuqu azuhu janahu janahu lanuziqahu anuzikohu fa'aqaruha fa'aqawuha manamiha manamiha khati'ina khotiina satajiduni satajiduni ma'isyataha ma'isyataha fatuba fatuba biyaminihi biyaminihi manazila manazila idza qada iza kodo warisina waisina bijahazihi bijahazihi saghafaha wa syafaha fasyati'i kosati. sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bilang. Teman-teman ya sudah baca hikmah, sekarang kita baca anaba. Anaba, iya. Teman-teman ya, kakak Elit Zahdan. Hai tuh kakak Elit Zahdan dari Zahra. Hai kakak Elit. Kakak Rivita Maulida. Hai. Kakak Rivita Maulida.
Kakak Rivita Maulida, Masya Allah adiknya pinter sekali. Amin ya Allah, amin. Terima kasih doanya Kakak Rivita Maulida ya. Kakak Rivita Maulida tersenyum, Masya Allah. Iya. Kakak Zaki Haidar, Assalamualaikum lagi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak Zaki Haidar. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman. Salam kenal ya dari Dede Zahra. Tap layarnya sudah subscribe, sudah like klik. Barakallah teman-teman ya. Lanjut teman-teman, Dede Zahra baca apa Dede? An-Naba. Iya, Dede Zahra Muraja surah An-Naba teman-teman, didengarkan teman-teman ya, diperhatikan ya. Kalau salah bilang teman-teman ya. Dede Zahra usia 4 tahun. Ayo kita mulai teman-teman. Iya, Masya Allah ya. Kakak Zaki Haidar, Assalamualaikum lagi Kak. Waalaikumsalam Kakak Zaki ya. Selamat menyimak Kakak Zaki Haidar ya. Kakak Mulyana alias Kakak Restu ya, kalau nggak salah kemarin ya, Kakak Restu ya. Halo Bang, halo Kakak Restu ya. Hai tuh Dede Zahra, Kakak Restu Dede Zahra. Hai Kakak Restu. Kakak Restu Bang, Dede Zahra pinter banget. Iya, Dede Zahra pinter banget, amin ya Bang ya. Bang Restu, Masya Allah ya. Ayo Bang Restu bareng-bareng ya, kita baca surah apa Dek? Zahra, surah apa? Al-Fatihah. Iya, bilang teman-teman. Teman-teman, Ayo. ayo
Kita baca Al-Fatihah bersama Dede Jahra. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah tapi bisa belajar lagi. Iya, kita mulai teman-teman. Mas teman-teman sudah tap-tap layarnya ya, Masya Allah ya, berkah teman-teman ya. Iya, Kak Restu gampang kok. Iya, Masya Allah, bagus Bang Restu ya, hebat Bang Restu. Ayo bareng-bareng Dede Jahra kita baca Fatihah ya. Ada dek? Ada. 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 Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri naffasati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Allahu ahad. Allahu samad. Hamida amil kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Antum 'abiduna ma a'budu ana 'abidun ma ta'budun. Antum 'abiduna ma a'budu aku minkum mayadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar sayyi bikon hayyin sayyi qawwa buta. Bismillahirrahmanirrahim. Aita yukajibu bidin fazaika jidu yatima yamutu ata amir miskin. Saya musai alazina ma usatim sawana alazina wa ma'un. Ya mani ila kaqasini afni atasita soifa ya berdua bahasa bahasa ajatan min wa Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta kaifa fa'ala buka biasa biasa. Ana laka romi tadira asa ain tayo nabati. Amin bijati mesiki pajang kasim makna. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayulai kule dewa mata. Hai jamama awal dalaya sebuah nama awal. Hai majana kita mama doa kamu sama. Nah, yang mau satu kita telah sudah. Nah, yang mau sedangkan di rumah adalah. Masya Allah, capek. Iya, Masya Allah. Ini banyak. Banyak hebat banget, gacor ya, Masya Allah. Mama. Iya, iya kakak Restu, Widih suhu guys, kata kakak Restu, Dede Jahra suhu. Widih suhu guys, iya Masya Allah. Ya dong. Iya. Kata kalau tuh Bang, Dede Jahra Iqra berapa? Iqra berapa, Dek? Iqra 3 Bang Restu ya, Iqra 3 halaman 23. Iya, akan nahala ya? Iya, kakak Restu Widih suhu guys. Iya. Bang Syaki. Sekarang bilang teman-teman. Teman-teman. Iya, kakak Hafiz tuh. Kakak Alfaresi, halo kakak Hafiz, kemana aja nih kakak Hafiz baru nongol nih. Halo Dede Jahra, kakak Hafiz. Kakak Hafiz lagi sedang apa kakak Hafiz, kakak Restu ya. Teman-teman. Sekarang kita baca
Iya. Jahit 2, metode Umi jahit kuning. Iya, bersama. Sama Dede Jahat. Iya. Halaman. Kakaknya mana, Bang? Iya. Bang, kakaknya. Iya, nanti ini kakaknya lagi mau sholat isya dulu, kakak nahla ya. Kakak nahla mau sholat isya dulu, teman-teman. Iya. Nggak bisa, Kak. Ayo, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, da. Balada. Terus. Balada. Ya. Baladin. Ya. Jasada. Jasadang. Jasadin. Ya. Maba. Apa? Zahaba. Zahabang. Zahabin. Iya. Hasana. Hasanan. Biha. Bihasanin. Naharo. Naharon. Naharon. Iya, tenang. Apa? Iya, apa? Ada suhu. Naharon. Pinter. Iya. Naharon. Iya. Terus. Binahain. Iya. Terus. Kodaro. Kodaron. Iya. Bikodain. Iya. Jabala. Jabalan. Iya. Kajabalin. Iya. Usula. Usulan. Usulin. Iya, Bang Abi perhatikan, dengarkan, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balada. Baladan. Baladan. Di baladin. Baladin. Jasada. Jasada. Jasadan. Jasadan. Kajasadin. Kajasadin. Zahaba. Zahaba. Zahaban. Zahaban. Zahabin. Zahabin. Hasana. Hasana. Hasanan. Hasanan. Bihasanin. Bihasanin. Naharo. Naharo. Naharon. Naharon. Binaharin. Binaharin. Qadaro. Kodaro. Qadaron. Kodaron. Biqadarin. Bikodain. Jabala. Jabala. Jabalan. Jabalan. Kazabalin. Kajabalin. Rusula. Rusula. Rusulan. Usulan. Lirusulin. Usulin. Masya Allah, sadaqallahul azim. Teman-teman, Teman-teman, dia sudah selesai ngajinya. Sekarang dia sama saya. Hanya cantik, saha, pintar, suka aja menabung, suka belajar ngaji, nggak suka sombong, sukanya belajar, tapi nggak suka jajan, sukanya belajar. Baik hati, pintar, terus apa lagi? Dan sayang dedeknya. Dan sayang sama dedeknya. Iya, dan sayangnya lah sama adeknya. baik, giliran dia aja. Ini, Dede Jahat, tadi dulu sebentar sini akan lagi sholat. Sini tungguin. Ini dek. Udah. Ini. Ya kakak. Kakak Madi mana ya? Kakak Restu ya. Kakak Restu. Bang kakaknya. Iya kakaknya lagi sholat bang ya. Kakak Hafiz Alfarezi. Ikro berapa? Iya ikronya ikro 3. Kakak Hafiz Dede Jahat tadi udah baca ya Kakak Hafiz ya. Kakak Restu bang, kakak Nahlanya ikro berapa? Ikro 6 kakak Nahla ya bang Restu ya. Ikro 6 halamannya halaman 20 apa ya kalau nggak salah ya. Kakak Ananda Zulaikha, assalamualaikum adek, live lagi. Iya kakak Ananda, masya Allah kakak Ananda ya. Selamat datang kakak Ananda Zulaikha ya.
Kakak Mulyana Arastu ya. Bang, kakaknya Iqro atau Al-Quran? Iya. Kakak Nahla, Iqronya Iqro 6, halaman 20-an kalau nggak salah. Bacanya Al-Qurannya juz amma ya. Surah An-Nazi'at sampai surah Al-A'la. Kakak Arastu ya. Kakak Ananda, Masya Allah adanya pinter, soleha, cantik lagi. Amin ya Allah, amin. Kakak Ananda Azalaika, Masya Allah, amin. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Salam kenal semua yang baru bergabung. Terima kasih sudah menyimak, sudah like, sudah subscribe, dan sudah tap layarnya, Masya Allah. Iya. Udah jarang kasih mic-nya? Udah. Ini kan. Iya, teman-teman, sekarang alhamdulillah karena sudah selesai sholatnya, Kak Nahla akan membacakan surah An-Nazi'at ya. Sampai Bang, kok Dede Zahra kabur? Oh, Kak Restu nanyain Dede Zahra. Bang, kok Dede Zahranya kabur? Iya. Iya Bang Restu, ini giliran empoknya nih, Empok Nahla ya. Halo gitu. Halo teman-teman. halo teman-teman. Sekarang Sekarang giliran saya. giliran saya. Ya, baca Iqra dulu apa Al-Quran dulu? Ini. Apa Al-Quran dulu? Ayo murojaah, ayo. Oke teman-teman ya, kita akan dengarkan Kak Nahla murojaah sambil hafalan teman-teman ya. Baca surah An-Nazi'at ya. Hafalan aja. Hafalan. Kayak kemarin. Iya, kita dengarkan teman-teman ya. Silakan yang mau ikutan, silakan yang mau menyimak, silakan. Ayo kita teman-teman kita dengarkan ya. Kak Nahla baca surah An-Nazi'at dan ya teman-teman, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Pilek kan teman sekarang pilek mah. Tadi main nggak pilek ya perasaan? Iya nggak sih? Tadi main nggak pilek? Ini lah meler. Meler, upil, ingus. Minum. Ya teman-teman ya, Kak Nahlanya sedang ingusan ya. Jadi mohon dimaklum suaranya agak-agak bindeng-bindeng sedikit teman-teman ya. Agak-agak bindeng-bindeng sedikit, agak-agak nerempet-nerempet ingus ya, dikit. Tipis-tipis ya teman-teman. Udah Kak, minumnya? Udah lama kali kau prank bapakmu kau. Ayo teman-teman udah dengarkan Kak Nahla ya. Selamat menyimak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, an-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, wal-mudabbirati amra, yawma tarjufur rajifah, fatba'u harradifah. Boyang ma'izul wajifah, absaruha qasi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, iza kunna izaman nakirah, qalu tilka izan qarratun qashirah, fa innama hiya zatratu wahidah, fa iza hum bis-sahirah. Hal ataka hadisu Musa, iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, izhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, wa arahu ayatal kubra, fakazzaba wa asa,
Summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la faqasahu la'unaka lal akhirati wal ula inna fi Likala ibarata lima yaksha antum asyaddu qalqan amis sama bana rafa sangkaha fasawaha wa aqtasha lailaha akhrajaduha wa arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa minal'aha wa libala arsaha wa ta'allakum wa li'an'amukum faizaja Atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu lima yara wa amma man taga wa asyara hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Terus innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka risati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama yu'minuna yakshaha wa annahum yu'minuna ka'annahum ya Ma'annahum yauma yarawnaha la tasu illa asyiyatan aw duhaha. Maka itu dulu kali buang dulu nggak usah gitu. 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 Buang dulu kita. Biar nggak pilek nggak usah. Langsung aja. Ayo. Oke teman-teman. Kakak Tere itu akan ke Restu, Bang. Aku sudahi saja ya. Nonton cuman aku sudah. Oh iya Bang Restu, makasih teman-teman ya Bang Restu ya sudah menyimak, sudah berkunjung ya. Kakak Tere, kakak aku ada lagi. Hai Kakak Tere tuh. Kakak Tere, iya Kakak Tere selamat menyimak Kakak Tere ya. Sekarang Kakak Nahla baca apa Kak? Surah Abasa ya Kakak Tere ya teman-teman semua ya. Kita mulai yuk. Bismillah. Minum? Oke, itu dia. Minum dulu biar nggak haus teman-teman ya. Ya teman-teman mohon dimaklum ya karena lagi flu teman-teman ya. Lagi flu, lagi agak kurang enak badan ya. Kita doakan teman-teman ya semoga cepat sembuh ya. Semoga lekas pulih kembali ya teman-teman ya. Udah Kak? Udah. Pak Idon. Ya, oke teman-teman, lanjut. Surah Abasa ya teman-teman ya. Ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna Salahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha Qala innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin barara qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqadara summa sabila yasara summa matahu faqabara summa idza syaa'a sarakalla lamma yaqdima amara Bayang zuril insanu nata'ami anna subhana ma asabba sanna saka kenal ada saka fa'ambatna fiha habawan wa inaba wa qad bawa zaituna wa nakla wa da'i kagul bawa fakihata wa abba mata ala kumuli anamikum faizaja atis sokh yau Mayafirru mar'u min aki wa ummihi wa biwasaibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawman insanu yugni
wujuhun yawma'idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma'idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah ya teman-teman ya, Akak Nahla hafal surah Abasa teman-teman. Good job Akak Nahla ya, barakallah ya. Lanjut teman-teman ya, surah apa kakak? At-Takwir ya teman-teman ya. Ya, bobo nggak adik? Bobo, aman berarti ya. Teman-teman bilang. Sekarang hafalan surah At-Takwir. selamat menyimak ya. Selamat menyimak. Selamat menyimak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana Nyai Idon? Ya apa? Hah? Ya apa? Coba mana? Ngomong teman-teman itu. Di tas. Di tas teman-teman bilang. Teman-teman. Saya Saya. mau beli apa? Banyak. Hah? Coba dikeluarin. Oke. Apa sih itu? Di muka. Mau di muka? Ya. Ya teman-teman ya Nyai ya, Nyai Zahra teman-teman. Ntar lihat lagi ya. Ayo teman-teman surah At-Takwir teman-teman ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat Wa idzan nujumu qadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru uttilat wa idza husyirat wa idza biharu sujirat wa idza wa idzan nufusu zuwijat wa idzal udah tusuk ilat bi aizambin qatilat wa idza funishirat wa idza sama khushitat wa idza jahimu su'irat wa idza wa idzal jannatu uzlifat. Oh lupa, oke. Kita buka aja Al-Qur'annya ya Papa. At-Takwir ya tadi ya. At-Takwir ayat 11. Iya, 11 ya. Teman-teman terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, sudah like-like ya. Barakallahu teman-teman sudah tetap layar ya, sudah subscribe dan sudah bunyikan loncengnya, sudah share-share, Masya Allah. Apa tuh? Apa tuh? Apa dikejar matanya? Apa sih emang matanya? Gatal emang. taruh bawah. Taruh bawah. Ngapain emang? Nih, Hah? Apa tuh? sini. Apaan tuh? Sini. Apa tuh? Tuh besar nih. Yang paling besar nih ini. Oh, apa tuh? Enggak, semuanya telur. Iya. Telur. Tuh kasih tahu. Telur. Terus. Yang besar. Besar apa? Telur nih paling kecil banget. Terus? Telur nih paling kecil. Kecil. Udah habis. Udah habis. Oke. Iya, ya teman-teman ya, ada Zahra jualan telur teman-teman. Enggak, habis beli. Iya, habis beli. Oh, beli telur. Iya. Enggak. Ntar saya mau lanjut lagi. Mau pergi. Tuh kakak Iya. Zahra lihat tuh, no. Apa Zahra? Iya tuh. Dede. Tuh, Iya. Dede. Hai. Bilang hai, Dek. Hah? Hai. Udah. Hai. Cacing. Jangan, Dek. Jangan. Ih, Dek. Tuh.
Ayo teman-teman, lanjut teman-teman ya. Ntar deh. Mm-mm. Ini. Apa ya? Ayo. 11. Iya, 11. Udah ketemu. Udah ketemu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya batuk perut saya jadi kayak sakit. Batuk, jangan minum es. Iya kan, coklat, permen, sama es krim. Kakak minum es di Mana? mangkok abe. Iya. Saya dikit doang. Dikit doang ya, Dede ya. Ayo, Kan cuma cobain. nggak boleh lagi batuk mah, jadi batuk beneran. Abang-abang Lama, doang. lama sembuhnya jadinya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa iza sama kushitat. Wa iza jahimu su'irat. Wa iza jannatu azlifat. Alimat nafsu ma ahdarat. Fala uqsimu bil kunnas al-jawari kunnas Walaili. walaili iza as'as wa subhi iza tanafas innahu laqawlu rasulil karim. Ziku watin innazil arsi makin muta'in sama min wa ma syahibukum bibadadun wa laqad ra'ahu bil ufikil mubin. Ya. Mama huwa alal ghaibi bidalil wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tasabun in huwa illa zikrul lil alamin. Memang syaa minkum ayastakim wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Iya, Masya Allah. Lanjut, surah. Al-Fitar. Iya, Al-Fitar ya. Teman-teman ya, silakan kita simak teman-teman ya. Surah Al-Fitar teman-teman, baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak. Hah? Banyak. Apa yang banyak? Oh, banyak ininya. Al-Fitar sekarang. Ya, dikit doang, bos nggak 8. Santai. Nah, karena orang lagi pilek aja jadi gak enak bacanya kan ya. Bareng Abi yuk. Ayo bareng-bareng Abi yuk. Al-Fitar teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna minkum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun inna abrara lafi na'im وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Masya Allah teman-teman ya. Sebetulnya karena ini bacaan baru sedikit, cuma karena lagi flu teman-teman ya. Jadi agak berat teman-teman, kita maklumin ya teman-teman, kita doakan semoga akan cepat sembuh teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Sekarang lagi teman-teman surah Al-Mutaffifin ya kak. Ya, iya. Al-Mutaffifin teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم وعلى الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Iya, alhamdulillah teman-teman ya. Oh ya teman-teman, besok insya Allah kita libur teman-teman ya, karena kita besok mau ke rumah orang tua kami ya teman-teman ya. Jadi ngajinya insya Allah libur teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita baca surah Al-Insyiqaq teman-teman ya. Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن علي واربلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والكوكب سبقا أن طبق ما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون الله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, makasih teman-teman sudah menyimak ya, sudah tap layarnya ya, sudah komen-komen ya, sudah like-like berkau teman-teman. Lanjut surah apa kak? Al-Buruj teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Wasyahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu
والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Ini lagi teman-teman surah At-Tariq teman-teman ya. Ini bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiqa. Terus yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadq. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Fama Hilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman bacaan surah Al-A'la teman-teman ya. Bacaan Al-A'la yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis rabbika a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhraja mar'a. Udah. Shadaqallahul azim. Iya teman-teman bilang. Teman-teman. Alhamdulillah. Murajaahnya sudah selesai. Sekarang giliran baca Iqra ya teman-teman ya. Teman-teman terima kasih teman-teman sudah like lagi buat teman-teman ya. Masya Allah. Ayo Kak. Buka itunya. Kebantal Kak. Ya teman-teman mau teman-teman ya karena anaknya kurang sehat juga agak mampet hidungnya mampet upil dan mungkin sedikit ya teman-teman ya. Sekarang dia dipindah belum ya. Baca Iqra 6 teman-teman akan ahla ya. Iqra 6 halaman berapa Kak? 20 teman-teman. Halaman 20 Iqra 6 ya bareng-bareng kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 15 Kak Famang kana khairan kasiro wa faqihatin kasiro wala ta'lunna uluwang kabiro inna makkanna la fil ardi wa atainahu min
syai'in Syai'in sababa. pada Terus. gatal-gatal. Apa gatal-gatal? Nyamuk. Oh iya, terus apa? Telon. Nyamuk kali ya? Nyamuk kali. Ayo lagi. Terus lanjut. Telon nek, Dara. Telon buat Pak Idon nih. Ayo teman-teman ya, sambil nungguin telon ya. Lanjut ya. Ayo. Ya ayyuhal Makasih. mala'u inni Mana? Tuh, kamu punya potong bisa potong ah. Potong, kuku zombie. Kuku zombie. enggak ini nih ke depan. Astagfirullahaladzim, Bibi copot. Ayo lanjut. Ya, ayo. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilaika Ilayya. kitabun karim. Iya. Terus. Kamu lewat? Mana nanyain? Lewat. Mana nanyain mana? Kubur. Ya. Terus. Ayo, ayo. Iza ja'alahu nara Rong. qala atuni ufrik alaihi kitra Ya. in kanat illa Soy. sayha wahidatan fa izahum Komidun. Nyamuk. Terus. Nyamuk. Terus. Ya, terus yauma. Ayo. nyamuk dakal. Yauma. Yau. Yau. Betul. Emang ngaji mah ngantuk kalau setan emang ngaji mah. Yauma, budaya ini biar kita ngaji. Yauma, jadi makan nyamuknya. Enggak. Kalau dari walu anu ya dadir ya. Ngiler ya. Iya. Ayo, tapi cuma lu. Ini yauma. Iya, yauma. Ayo. Ya. Yauma. Yauma. Gara-gara abi nih hilang ah. Yauma. Loh, dia ngantuk. Tuh. Yauma bisa lain Pak Idon. Yauma yarawna lam yalbasu illa Emang. asyiyatan aw duhaha. Naon? Terus? Fa inna lahu ma'isya Dong kau wana syuruhu yaumal qiyamati ma. Iya lagi. Abi dulu apa akad dulu? Abi dulu. Ayo Bang Abi ya. Ntar akad lagi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 15. Ka. 15. Ka. Faman kana khairan katsira wa fakihatin katsira wala ta'lunna 'uluwan kabira wala ta'lunna uluwan kabira inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim idza ja'alahu naran qala atuni ufrid alaihi qitra iza ja'alahu naran qala atuni ufrid alaihi qitra in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun in kanat illa sayhatan wahidatan fa iza hum khamidun yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Iya, Masya Allah. Tukar lagi ya, Rang. Ayo, tukar lagi bin udah. Berlibur ya, besok ya. Ayo, akan baru 2 kali. Mabil lagi ya, mabil lagi yuk. Nah, teman-teman ya, berhubung lagi pusing dia lagi bilak teman-teman ya, orang sama bapaknya lagi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar ya, Mam. 15 Kak. Ayo. 15 Kak. Faman kana khairan katsira wa fakihatin katsira wa fakihatin
كثيرا ولتعلن علوا كبيرا ولا تعلن علوا كبيرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Inna makanna lahu fil ardi wa atainahum min kulli syai'in sababa. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra. Iza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat illa sayhatan datang fa'izahum khamidun. Yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillah Alhamdulillah sudah selesai baca ikronya. Sekarang kita tutup ya teman-teman. Iya, teman-teman mohon maaf ya, halannya kurang maksimal bacanya ya, karena lagi flu ya teman-teman, lagi pilek teman-teman ya. Iya, teman-teman ya, kita tutup ya teman-teman ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa
rabbil alamin. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi alaihi muqimah salam min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Ayo sayang. sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi alaihi muslimah sallallahu alaihi wa sallam wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh apa ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nyai ini Alhamdulillah teman-teman ya, telah selesai kita bacanya, kita ngajinya teman-teman ya. Ananda Zulaika. Maka Ananda Zulaika, assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak terlambat warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Zulaika, kita tutup teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen semuanya ya, tanpa terkecuali sudah subscribe, sudah like, sudah tap layar, sudah share. Teman-teman sudah apa lagi bunyikan loncengnya ya teman-teman, masya Allah. Terus saya bawa ke sini. Teman-teman ya dengan doa tabatul majlis subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sampai jumpa di hari lusa ya. Kak. Sekali